Bueno, arratsalde on danoi, eta ongi etorriak Zumaiara. Eguneko 3. estropada, goizian bi izan ditugu, emakumeena, eta leno TKE bat ligako estropada. Orain arratsaldean, TKE bi ligako ontzien txanda izango da. Minutu gutxi barru hasiko da estropada. 3 tanda izango ditugu, lehen tandan Zumaia 2. kaletik arituko da, Kolindres 3. kaletik, eta Iberia 4. kaletik. Ondoren 2 minutura, Bermeo lehen kaletik arituko da, Donostiarra 2. kaletik, eta Oiartzun 3. kaletik. Bandera zuria. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Hogei segundu dagoeneko estropadak, hortaz balio ez dago arazorik, Kolindres irten da oso indartsu. Eta como decíamos, bienvenidos a Zumaya, tercera regata hoy en el pueblo guipuzcoano. Las 2 primeras a la mañana ha sido el turno de las mujeres, luego la Liga ARC1, ahora es tiempo para la Liga ARC2, 6ª bandera de esta liga, 3 banderas ya ha ganado Castro, 2 Hondarribia, a ver quién se hace hoy con la bandera. Ahora en 2 minutos saldrán por la calle 1 Bermeo, por la calle 2 Donostiarra y por la calle 3 Oiartzun. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. Bandera blanca. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Dagoeneko abian dira lehen tandako 6 ontziak, Bermeok izan ditu arazotu batzu, baina bueno, dagoeneko 6 dira, lehen tandako lehen zatikoak ere ja dagoeneko ziaboga emateko prest, eta irten dira Bermeo, Donostiarra eta Oiartzun. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait
for me to come. Izaten genuen bezala, 6. proba da UTKB ligakoa. Castrok 3 bandera eraman ditu orain arte, horregatik lider da liga honetan, 67 punturekin, Hondarribiak 2 irabazi ditu, 75 punturekin bigarrena da, eta 2 bandera irabazita, eta San Pedro 3. da. Hauek azken txandan arituko dira. Decía que es una prueba, la 6ª prueba de la Liga RC2. Hasta ahora Castro ha ganado 3 banderas y tiene 67 puntos en la liga. Segunda está Hondarribia con 65 puntos y 2 banderas, y San Pedro está tercera con 59 puntos. En esta primera tanda, recordar, Zumaia boga por la calle 2, Colindres por la 3, Iberia por la 4. Lehentzia bogaren denborak baditugu dagoeneko, Zumaia B estropada buru, 5:51ko denborarekin, Colindres da bigarren 5:54ko denborarekin, eta Iberia 3. 6 minutu eta 37 segundoko denborarekin. Ya han hecho la primera ciaboga las primeras 3 embarcaciones de esta primera tanda. Zumaia es proa de regata con 5:51, Colindres segundo con 5:54 e Iberia tercera con 6:37 segundos. Pronto darán la ciaboga los segundos que las otras 3 tripulaciones de esta primera tanda: Bermeo por la 1, Donostiarra por la 2 y Oiartzun por la tercera. Things were all good yesterday, and then the devil took your memory. And if you fell to your death today, I hope that heaven is your resting place. I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine. And now you're lying in the bed again. Either way I'll cry with the rest of them. And my father told me, son, it's not his fault, he doesn't know your face. And you're not the only one, although my grandma used to say, he used to say, darling, hold me in your arms the way you did last night, and we'll die inside a little while here. I could look into your eyes until the sun comes up, and we're wrapped in light and light and love. Put your open lips on mine and slowly let them shut, for they're designed to be together. Oh, with your body next to mine, our hearts will beat as one, and we're set alight. We're a fire, love, love, love. Badatoz bigarren ziabogara ematera Laizter hemen dira Colindres eta Zumaia B estropada buru, atzera xego Iberia dator, eta beste 3 ontziak oraindik ere lehen ziaboga emateko prest dira. Laizter izango ditugu denbora horiek. 6 years old, I remember when my father told me, son, it's not his fault, he doesn't know your face. And you're not the only one, although my grandma used to say, he used to say, darling, hold me in your arms the way you did last night, and we'll die inside a little while here. I could look into your eyes until the sun comes up, and we're wrapped in light. Hemen dira Colindres eta Zumaia, baino beste 3 ontziak dagoeneko eman dute behaien lehen ziaboga. Bermeok egin du denborarik onena 5:53ko denborarekin, Donostiarrak 5:58, Oiartzunek 6:11.
orain Kolindresek estropada burua hartu du, Zumaia dator bigarren, ea txaloiek herriko taldearen txat. Oraingoz estropada oso txukuna egiten ari dira, lehen ziabogan beraiena izan da denborarik onena, beraiek izan dira denborarik onena markatu dutena. Orain Kolindres dago estropada buru, baina bueno, ez etxi, aurrera mutilak. Ziaboako denbora ofizialak hemen ditugu, Kolindresek 11 eta 38ko denbora egin du, Zumaiak 11 eta 46koa, eta orain Iberia dator, ea ba, hauek ere txaloak behar dituzte, animo mutilak. Zortzi segundutara orantxe Zumaia. Decir que ya han dado la segunda ciaboga estas tres primeras tripulaciones. Bueno, ahora viene Iberia. Las dos primeras ya han dado. Kolindres 11.38 su tiempo, a 8 segundos Zumaia 11.46. Aquí llegan Iberia, los vizcaínos, en esta calle 4. Ahora van a dar la ciaboga. ...13-14 behaien denbora, 13 minutu, 14 segundu Iberiaren txat. Hortaz, gogoratu, lehen tandako 3 ontzien behaien bigarren ziabogan egindako denborak, Kolindresek 11.28, Zumaiak 11.46 eta Iberiak 13 minutu eta 16 segundu. Orain datoz, lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Donostiarra eta hirugarrenetik Oiartzun. Goizean izan dugu hegoaldi petrala atzean utzi dugu, baino hala ere hegoaldi ona, baino itsasoa nahiko olatua dago. Orantxe bertan hemen bigarren ziaboga emateko prest Bermeo estropada buruan, ondoren Donostiarra eta Oiartzungo itsaslapurra parez pare. Ea ba, Bermeo lehen kaletik oraintxe ziaboga ematera. Bigarren lekuan Donostiarra nahiko argi eta hirugarren Oiartzungo itsaslapurrak. Ea ba, hemen dator Bermeo, arazoak dituzte. Ea ba, buelta hori, bega mutilak. Kostauko olatu honek asko zailtzen du ziaboga ematerako garaian. Bigarren hemen da Donostiarra. Ja berentzako, eta hirugarren kaletik Oiartzungo itsaslapurrak. Ordoaz, ja, Oiartzun. Ea ba, laizter izango ditugu beste 3 ontziak hirugarren ziabogan, gogoratu. Dagoeneko baditugu bigarren ziabogako, bigarren txandako hauen 3 ontzien denborak. Bermeok denbora onena markatu du, 11 minutu eta 40 segundurekin, Donostiarrak 11 minutu eta 52 segundo, eta Oiartzungo itsaslapurrak 12 minutu justu. Ya tenemos tiempos de esta segunda ciaboga de estas 3 embarcaciones. Bermeo 11.40, Donostiarra 11.52 y Oiartzun 12 minutos justos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where Baditugu lehenengo hiruontzien hirugarren ziabogako denbora ofizialak. Kolindresek 17 minutu eta 52 segundu markatu ditu, Zumaiak 18 minutu eta 5 segundu, eta Iberiak 20 minutu eta 37 segundu. Ya tenemos los tiempos de la tercera ciaboga de estas tres primeras embarcaciones. Colindres viene proa de regata con 17 minutos 52 segundos, Zumaya segunda con 18.05 e Iberia tercera con 20 minutos y 37 segundos.
Lately I've been waking up alone. Paint splattered teardrops on my shirt. Told you I'd let them go, and that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call you after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me, we'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Oh, give me love, my mind, my mind. Amaitzear Kolindrez, bigarren dator Zumaia, herriko gazteak, txalo bero bat, herriko gazteei, ea ba, azken txampa hori, Kolindrez, badoa, olatu horrekin, barroraino, ja para Kolindrez, Zumaia dator orain, eta hirugarren Iberia, beste hiru ontzie dagoeneko ere eman dute beraien ziaboga, hirugarren ziabogako denborak, hauexek dira, Bermeok 18 minutu eta 2 segundu, Donostiarrak 18:7, eta Oiartzunek 18:24. Ea ba, azken txampan Zumaia, azken metroak herriko gazteentzat, ea ba! Ondo mutilak, ondo! A falta de Iberia, ya ha terminado esta primera tanda, estas 3 primeras embarcaciones. Pronto vendrá Iberia, pero ya las otras han dado la tercera ciaboga. Estos son los tiempos: Bermeo 18 minutos 2 segundos, Donostiarra 18 minutos 7 segundos y Oiartzun 18:24. Iberiak ere oraindik ere lana asko du. Denborarik onena Kolindrezek markatu du hemen azken momentuan, 23 minutu eta 30 segundu. Zumaiak 28 segundu gehiago behar izan ditu, 23 minutu eta 58 segundu beraien denborak. Kolindrez ha marcado un tiempo de 23 minutos y 30 segundos y Zumaia 23 minutos y 58 segundos. Todavía queda por llegar Iberia y luego lo harán por detrás las otras 3 embarcaciones de esta primera tanda. Bermeo por la calle 1, Donostiarra por la 2 y Oiartzun por la calle 3. Ea ba, azken metroak Iberiarentzat asko sufritzen ari dira estropadan, baina bueno, ea txalo bero batzuk, ea jatzen diren bizkaitarrak. Hauek ere gaztia dira eta ikasiko hue. Ea ba. Venga Iberia, animo mutilak, animo! Ja Iberia! Smoke alarm went off at 9. I woke up, wiped the sleep out of my eye. She left a note, I'll be back in 5. Well, I'm still waiting for that moment to arrive. Hey, and I was told to put my job in front of you, but it won't hold me like you do. But I do it for the love, waiting on the gold rush, keep it on the edge, smoking on a roll-up. When I see my friends, all they say is hold up, and remember the time when we were in school, listening to grown-ups, didn't learn a thing. But then again, you know what, you know how to sing, but you don't know anything other than that. So maybe you should learn to love her like the way, and maybe you should learn to love her like the way
And maybe you should learn to love her like the way. And maybe you should learn to love her like the way you wanna be loved. I never told her that I liked the way she dances slightly out of time and pretends she knows the words to a song she's never heard, but I tell her all the time. Hey, well, I was told to put my job in front of you, but it won't hold me like you do. But I do it for the love, waiting on the gold rush, keep it on the edge, smoking on a roll up. When I see my friends, all they say is hold up. Bermeo eta Donostiarra parez pare. Ea ba, azken txampa honetan zein nagusitzen den. Atik Oiartzun dator. Donostiarra olatua aprobetxatzen, kostauko olatu hori. Hala Bermeo! Ea ba, hemen datoz. Donostiarra azken txampa politxa egiten ari da, gogoratu 5 segunduko aldea zuela Bermeok, baina Donostiarra azken luze honetan Hala Bermeo! Aprobetxa hori! Ea ba, parez pare. Hor Donosti top eta Bermeo top. Orain dator Oiartzun, amaiera polita, Bermeo eta Donostiarren artekoa, zoriona biei. Ea orain Oiartzun, laizzer izango ditugu denbora ofizialak. Lehen tandako 6 ontzia buena. Ea ba, Oiartzunentzat azken metroak. Ea ba, azken paladak, Oiartzun ja para Oiartzun. Dagoeneko baditugu denbora ofizialak. Denborarik onena oraingoz Kolindresek markatu du 23 minutu 30 segunduko denborarekin. Bigarren Oiartzun izan da, Donostiarra markatu izan da 23 minutu 56 segunduko denborarekin. Hirugarren Bermeo 23 minutu eta 50 segunduko denborarekin. Laugarren Zumaia 23 minutu eta 58 segundu. Bosgarren Oiartzun 24 minutu eta 24 segunduko denborarekin. Eta seigarren Iberia 27 minutu eta 2 segunduko denborarekin. Ya tenemos los tiempos oficiales de esta primera tanda de las 6 embarcaciones. Mejor tiempo para Colindres, 23 minutos y 30 segundos. Segundo mejor tiempo para la Donostiarra, 23:46. Tercer mejor tiempo para Bermeo, 23 minutos y 50 segundos. Cuarto mejor tiempo para Zumaia, 23:58. Quinta Oiartzun, 24 minutos 24 segundos. Y sexta Iberia con 27 minutos y 2 segundos.